Ekipa Print Reporta pozdravlja vas danas iz tvrtke DIT gdje predstavljamo kater IEHO BK3. Riječ je o jednom od najprodavanijih modela IEHO katera, a njega će vam predstaviti gospodin Marko Dikanić, direktor tvrtke DIT. Kako sam i najavila, danas u DIT-ovom showroomu predstavljamo i IEHO kater. Naravno, kod svakog katera jedna od najvažnijih stvari je vrsta materijala koju podržava, odnosno koju je moguće rezati. Kao prvo, dobar dan Željka i pozdrav svim gledateljima Print Reporta. A što se tiče našeg IEHO katera, stvarno je široka paleta materijala koju možete koristiti u njemu. Znači, on je namijenjen za razne industrije, ali mi ga prodajemo u našoj reklamnoj industriji. Znači, možete rezati od bilo kojih materijala iz rola, znači papira, folije, cerade, meša, tapeta, rolapa, znači svih, ajmo reći, rolnih materijala, do klasičnih forexa, dibonda, kapa ploča, fleksija, sve ovisi koji alat zapravo imate na stroju. Osim vrste materijala, važno je spomenuti onda i visinu, s obzirom da je raspon materijala zaista velik. Tako je, znači maksimalna visina je do 50 mm, ali to su već stvarno debeli materijali. U našoj reklamnoj industriji se ovaj ne koriste toliko često, ali maksimalna visina je 50. Osim u reklamnoj industriji, gdje on još može pronaći svoju primjenu? Pa u industriji, u tekstilnoj industriji, znači proizvodnji odjeće, proizvodnji kože, kožne galanterije, izradi tepiha, znači stvarno su široke te grane kuda ide. A što je sa alatima s kojima on dolazi, odnosno koje su mu sve mogućnosti izrazivanja? Pa znate ovako, znači svi strojevi se po narudžbi kupuju. Znači vi ga po vašim potrebama slažete. Znači on dolazi uvijek sa tim osnovnim alatima, sa osnovnim noževima, oscilacijskim nožem. Sad nakon toga vi možete dodatno kupiti borer, to je ruter, možete kupiti bigalicu za izradu kutija, znači stvarno ih ima. Što je sa softverom? Znači on dolazi sa svojim softverom, znači IEHO, iBright i iCut. I u principu se sve iz njega radi, znači i standardno rezanje i Printicut, znači sve ide iz tog softvera. Njega je moguće povezati isto sa popularnim ripovima tipa Caldera, Onyx ili u svemu na koje imate spojene svoje print strojeve, jer da bi napravili, da bi povezali taj čitavi workflow od printa do kata. Znači, ali bitan je njegov softver za komunikaciju sa svime. Koliko je jednostavan za korištenje ili kompliciran? Pa više bi išao na stranu da je kompliciran. Što se tiče samog stroja, ajmo s neke hardverske strane, to nije toliko strašno. Većina tih se podešava automatski. Automatska visina noža, uvijek to treba kontrolirati za svaki slučaj, jer ipak to je više stroj, a ne printer. Ali dio sa softverske strane je malo kompliciran kod izrade pripreme, više linija, jer ako vi možete paralelno koristiti dva alata. Znači vi možete izrezivati recimo postere, a možete mu staviti biganje da biga stranicu da se rade oblici. Znači onda rezna linija mora biti posebna za rezanje, posebna mora biti rezna linija za biganje. Možete i treći alat iskoristiti ako stvarno imate neke želje za kompletan proizvod. Znači bez operatera u ovom softverskom dijelu? Tako je, bilo bi dobro da je jedan operater koji se ne mijenja toliko često, da se sve to pohvata. Kod katera je jednako bitno i pozicioniranje materijala, odnosno način učvršćivanja materijala. Što je sa IEHO-om? Pa znači, pozicioniranje ovisi za šta. Znači, ako radite samo rezanje, znači materijal se fiksira na stol sa vrlo snažnim vakuumom. I ako imate duže materijale, on ima belt, to je remen koji samo povlači dalje materijal i nastavlja rezanje. A ako imate print and cut uz vakuum i belt, znači rezač ima kameru i po kameri točno prati poziciju materijala gdje treba staviti rezne linije. Stroj je dostupan za demonstraciju ovdje u showroomu, je li tako? Je, trenutno imamo ovaj BK3 model sa dosta alata, možda još nemamo sve na lageru, ali po potrebi kupaca mi upotpunjujemo naše alate za demo stroj. I što se tiče kupnje, treba napomenuti da se svi strojevi rade po narudžbi, znači rok isporuke je od mjesec do 2. Ovo je samo jedan od modela IEHO-ovih katera. Tako je, znači ovo je BK3 serija koja, ajmo reći, nekako najpopularnija za našu grafičku industriju, ali i generalno, to je neka srednja klasa. Srednja klasa. Tako, znači ima i TK serija koja je
puno robustnija, kvalitetnija, sa više opcija, a isto tako ima po meni možda čak i zanimljivija serija, to je PK, koji su manjih dimenzija, znači koji su namijenjeni više za probne uzorke, i za ne tisak velikih formata, nego tisak u arcima ili u nekim takvim stvarima, više za sitnije stvari. Nismo spomenuli širinu materijala koja dođe. Pa, opet na to da je stroj modularan. Znači, trenutno ovaj BK3 model koji imate ovdje, to je najmanji model. On je 1,2 puta 1,7 metara. Ali ide sve do 2,5 metra širine. Dakle, ovisi o potrebama i koliko imate prostora u svojem prostoru. Znači, za svakog po nešto? Za svakog po nešto i sve po narudžbi. Marko, hvala puno na razgovoru. Hvala vam puno.